I'm so excited ukuthi namhlanje sizo unpacka isihloko. And isihloko is my favorite poem kwi-EP uMngcele. Sijwayele ukuyihlaziyela mbali uma silalela ipoetry, wonke umuntu aphume naleyo nto relate kuyona. So ngifisa namhlanje kube uwena ongixoxelayo ngokuyibhala kwakho ukuthi isho ukuthini lenkondlo nokuthi how does it relate to uMngcele okuyiyona central idea ye-EP. Ngiyajabula oqala. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ngibe noSindiswa la namhlanje ngoba akukona nanokuthi ula ngoba nakho kuyipoem ayithandayo le kakhulu kodwa ngoba le conversation ozoyibona la i-conversation yansuku zonke ungazoyibuza ukuthi njengoba nginobabona ndawo kusuke kwenzakalani bese ungamangala ukuthi it's either soxoxa ngengoma ethile sichaza story nje yabo incwadi ethile konke lokho yabo so ukuthi ngize ngibe nanethuba nami i-privilege honestly ukuthi ngize ngibe nanethuba lokuthi sixoxe ngomunye umsebenzi wami nhlanhla leyo kumsebenzi awuthandayo vele kakhulu kuyinto enkulu so isihloko ukufika kwayo I think it's about 5 years back ngibhala kwakuwukuthi nakhona ngoba sengiqalile ukuba ake ngiye kuleli side la YouTube ngangisengiqalile ukuba more active ku YouTube ngishutha ama video yonke leyo nto for YouTube specifically so ngibuka uhambo kwezothando ngisho kanjalo kodwa futhi ekulibukeni kwami nokubhala inkondlo ngalokho ngi-imagine umuntu oyilalele lenkondlo kodwa futhi oyibukayo ndlela thizeni so kwakuyilokho ukuthi ake ngibhale ngiphinde kube ngazuthi ngiyamchazela lo muntu noma ngingene ezicathulweni zakhe ukuthi lento engishoyo yena ngayihlaziya kanje kodwa futhi kuyihlaziyeni kwami ngihlaziya mina ngoba phela egcineni angiyena lo muntu ngihlaziya mina indlela engiyibona ngayo ngingasho ukuthi iyafika kanjalo kakhulukazi iposition engangikuyona le empilweni bese kuba iposition engangifisa umuntu oyilaleli ayizwe ngayo kuyaphawuleka lokho mbali uma ngilalele ngoba kukhona lezi zinto ezifakiwe lapha othola ukuthi ngenkathi kubhala lo obhalayo uzwa qwi ipeni bese futhi kuba khona lo ohlaziyayo xhafa ilokho njalo kanoma i-typewriter noma yini so ukusebenzisa kwakho leyo msindo leyo ukuthi i-enhance leyo nto kuthi nolalele kuba ukuthi kuyalandelela ukuthi okay sekuyilo engasho ukuthi ukwenze kahle kakhulu ngiyakuthanda mina ngoba kuyakuveza futhi kuyakufakazela lokho kade ukusho manje ukuthi wawuyibuka ngendlela thile okay my favorite line kwi-poem uthi uma ngithi lungifanele uthando akusiwo amampunge lawo kuphinde kube nemiqa eminye enjenge ethi ngingakhetheka ngaloko kufaniswa kuphinde kube nemiqa enjenge ngisamba kimi ngimbalwa kuwe ngifuna ukukubuza la ngoba kuvela kakhulu into yokuthi lo muntu noma ngabe usesimweni esithize but uyazazi uma ngilalela nje lokho ukuthi ngisamba kimi I'm sure of myself ngimningi kumina uyabo wena lento ngizela nayo ukuthi ngizoba mbalwa kanje uyabo uma uthi lubiza kangakanani lo lakho and I suppose uthando uma kumele ngiyidayise mina uqobo okay shuthi uma kuukuthi ubona ukuthi lo muntu lo usho ukuthi liyabiza lo thando uma kumele ngiyidayise mina uqobo usubona ivalue engaphezulu ivini ukuthi hayibo sengaze ngiyidayise mina kusho ukuthi wena you are the ish njengamanje phela mase ngiyidayisa mina okuyiyona nto ekhona kulobo budlelwane kusho ukuthi kumele ngikhiphe konke kwayimina kungasali lutho angazi kahle ukuthi yini ekumele izisale lapho so ngingasho ukuthi as much as uvele kakhulukazi ukuthi yebo ukuyikhetha kakhulu mina ngiye ngikuthathe ngokuthi ukuyikhumbuza isikhathi esiningi ekuthenini yebo phela mawungena ubudlelwane
kumele uyibeke wena kuqala phambi kwaso sonke isimo. Kodwa ikakhulukazi ukuthi uyikhumbuze ngoba kulula ukuthi ulahleke. Kulula ukuthi ulahleke khona. Kulula ukuthi ishintshe i-value system yakho nakho konke lokho. So akubi ukuthi ukuzazi per se ngokuyibona kwami kodwa ukuyikhumbuza lokho ukuthi noma kwenzeka lokhu ke kodwa kunje. And mase sekwenzeke kanje sekwenzeke konke ke sengiyikhumbuzile naye ke loyo angimkhumbuza ukuthi kahle ke kukanje. Whether ngiyakholwa lokho engikushoyo noma ngikholwa kodwa ukukusho ngize ngikholwe kubalekile. Ngicabanga ukuthi ngangikusebenzisa ngale ndlela kuba ukuthi noma ukuthi angiyikholwa lento engiyishoyo phansi kodwa angiyisho ngize ngiyikholwe. So So sixhumanisa kanjani leyo nomngcele? Ngceleke. Ngathi kubaleke kakhulu ngoba phela ila siyeqa kakhulu khona imngcele kuma relationships. Kulula ukuthi weqe usuke la kade sengika nje sengivele nje ngabe umunye umuntu manje ngobani lo muntu kunohlobo lo muntu amdingayo. Whether umdinga kumina or umdinga nje yena in general mina if angikwazi ukustanda iground yami nje in general kulula ukuthi ngiweqe umngcele mhlawumbe uveleke ke awukho angiyibekele kwa lo mngcele. Kulula ukuthi kuvele nje kuphele kanjalo. Naye kungenzeka ukuthi angayibekela lo mngcele oqondile kodwa ngenxa yezimo ezenzakalayo thanda yonke leyo nto okwenzakalayo agcine seyeweqa umngcele esenza lokho uyabo njengoba ngize ngisho ukuthi lubiza kangakanani bekumele ngize ngidayise nami uqobo okusho ukuthi bekungekho hlwini ukuthi kukona konke engakwenza ukona konke ukudayisa engakwenza sengaze nami ke ngifake ngibiza kanje sengaze ngifake esikalini kwakona sengiyeqa umngcele so ngingasho ukuthi ingena kanjalo kuyona yonke nje isihloko lesi so beautiful okunye language ngumuntu we-language yes. I was so fascinated by how you actually drew izinto ezithile uthola ukuthi ngokwesemantiki azinayo incazelo enamathela ngqo kodwa mhlambe mesingase siyilandele singaze sifike ekuthenini umsuka waligama mhlambe usibuyisele endaweni eyodwa khulumela phaya ngokuthi usilomo and then musuthi ukuba isilomo esingenawo amazwi uyayibona into kanjalo and then kumina sekufika qa umlomo amazwi you know so lezo zinto lezo usuku uyicalculateile ukuthi okay ngizogadla kanje noma yinto ezenzekela ubona usubhalile noma kwaba kanjani kulo. Ngingasho Nkosi yami ukuthi ukuzenzakalela ngoba as much as ngiluthanda ulimi ngiqikelele ekuthenini angilahli yini inhlobo angibe sengena ekusebenziseni igama negama nokulandelana kwalo ngiyabheka obvious ukulandelana ngoba kumele izwakale leyo nto futhi nobuciko bakhona kodwa uyabo mase sifika lapho kosemantiki angeke ngisho ukuthi ngiyabheka ukuthi okay la kukanje kodwa obese kuba ngathini kuba idiscovery nami isiphumile inkondlo ukuthi okay lana kwenzeka ukuthi nokuthi kanti mina bengithi ngenza ukuthi bengithi ngifisa umphumelo kanje kodwa nanko usuphumile mhlambe ozozuvele ngomuntu oseceleni ukuthi hayibo yazi uthi kanje nami bese uthi hayibo uyabo so ngingasho ukuthi kahle kukanjalo so far kuyayifikela kuyazenzakalela yajabula bo okay so into yokugcina engifisa sikhulume ngayo ilo ohlaziyayo sithini story lapha angifuni ukuyingelelela sithini story ngalo ohlaziyayo ngoba ngiyabo uya relate ngandlela ethile yabo usize sathi masixoxa wathi khona waze wathi kwayena usadinga ukuhlaziywa kwasayena indlela ayithatha ngayo yonke lento yes so ngifuna ukuthi ungidwebele ukuthi mhlawumbe ikhona into enobuwena futhi nakuyena lo ohlaziyayo yini and urelate kanjani mhlawumbe kumuntu vele oyilalele ilokhu njani ekhaya. Okay so lo ohlaziyayo I think le poem ngiyithanda ngokuthi ngendlela ethe ukuba complex nyana ngayo kwaze kwaphoqa ukuthi ize ibe nane short film ngicabanga ukuthi esake sayibona short film lesihloko so lana siyabona ukuthi lo ohlaziyayo ugcina
uqala kahle kwasamuntu okuwukuthi okay ngiyalandelela ukuthi kwakwenzakalani la ngoba ngazi ukuthi ufunda incwadi nje uyodaba lwalwenzeka phakathi kwezithandani kodwa ngoba usesuke wayifaka naye kakhulu wathatha nanama trauma akhe neyinkinga zakhe zaphambilini useyifaka la gcine manje ngazi ukuthi useyakhetha yena ukuthi kahle kahle lo daba kube kuya ngaye ngabe uyalishintsha ukuthi kahle kahle wena wenza kanje yabo so angeke ngisho ukuthi ukuhlaziya kwakhe kuyiqiniso ngithandela lokho leyo nkondlo nje angisho ukuthi khona umuntu owathi ehlaziya wathi kodwa ke lo muntu osihlaziyelayo la kwangathi kwayena uyasilahlekisa ngoba phela wawungenza kanje yabo indlela yena sehlaziya ngayo ngazi ukuthi nje useyasho ukuthi cha kahle kahle kukanje usenanokuthatha ama side mawubhekisisa konke lokho so lo ohlaziyayo ngasho ukuthi ugcine kwayena eselahleka kulona lolidaba ebese ongenze ukuthi ulahlekisa lo munye umuntu kodwa futhi engenzeka ukuthi olahlekile uyambuyisa ngoba kahle kahle inhloso ileyo so uyabuyisa aphinda alahlekise kuba ukuthi olalele yena ugqoka kuphi yena angahambisana nakuphi okuphinde vele kusibuyisele ekuthenini akusiyo yonke imisebenzi mesihlaziya esizoyihlaziya ngendlela okuyiyona ngingahlaziya inkondlo yakho manje ufike wena ungitshela olunye udaba oluhlukile yabo so kukanjalo nje kakhulukazi okay so sengiphetha kwangempela ke ikhona into ongayisho mayelana nokuthi noma ngabe uthando sengathi ungene nje waze wathi shi ngale nkondlo mhlambe ufisa ukuthini mayelana nokungayilahlekeli noma mhlambe noma usuyilahlekelile uphinde uyikhumbule njengoba sizwa le migqa le kade sikhuluma ngayo ukuthi veza ukuthi ayibo ngingakhetheka ngale kokufaniswa izinto ezikanjalo I think ngithanda lokho ukuthi kubona konke okubi okungase kube ukuthi kukhona uphinde eloke highlightile umbhali lo ukuthi hayibo ngikhona ngingakhetheka bese kuba ukuthi esiphethweni ongicabanga ukuthi kungabe impendulo yombuzo la esesho khona ukuthi mhlawumbe uma engazama indawo ehlukile udaba lungahluka uyabo so ngokunye akusiyo yonke into okumele kuze kube ukuthi uyayilwela noma uyazama ukuthi uyilaphi ngasho kanjalo ngokunye akudinga ukuthi kuze kulapho wena mhlambe kolapho omunye umuntu mhlambe akubekelwe wena so ngingasho lokho ukuthi ekuyikhetheni kwakho nakho ukuthi ushiye leso simo mhlambe uzame esinye ikona kuyilapha lokho yabo mhlambe ikona kuyilapha lokho so ikona kakhulukazi engingakusho lokho ukuthi yebo ungayikhohlwa kukona konke kodwa masubona ukuthi uzamile ngayo yonke indlela phuma yabo zama enye indawo ehlukile so uma unesimo odlula kusona zikhumbuze uma uthi wena usho wena lokufanele uthando akusiwa amampunge lawo noma ngabe yonke into earound wena iyakuphikisa lokho kodwa nje imeqinisweni lokuthi lokufanele uthando ukufanele konke okuhle siyabonga ngibonge kakhulu ukuthi nihlale nami nihlale nathi kuyona yonke nje ukuchaza lokho kungasekona ke lokho kuphela nanokuthi nje nilalele ngiyathemba ukuthi nisazoqhubeka nilalele mhlawumbe engingasho ukuthi ningakulindela ngawo ngicele kakhulukazi ngoba ngeke ngisankanta ngakho konke okunye kusemaceleni ungalindela iDeluxe okuthi ngizoyikhipha ngokubonga nje yabonga ukuthi niyamukele kanje akuyona into evame kangako ukuthi wamukeleke ngale yandlela umsebenzi weinkondlo kuzoba inkondlo noma ngingakaconfirm ngenzeka ukuthi zizoba 2 noma zizoba 3 kuwona lonyaka ngingajabula kakhulu uma ningase nizamukele ngendlela efanayo nakhona ngiyabonga kakhulu